Koe nei te rā tuatahi o te marama oro waiata o Aotearoa. Hioi, nā te rite tonu o te rāngona o a tātou waiata i rungi ngā reo irirangi huhua o te motu i nāianei. Kua huri ngā whakaaro ki te whakatairanga ake i ngā manu waiata noroto mai i ngā hapori o tēnei whenua. Engari ai rānei e whai pāngā na te kaupapa o tēnei marama ki ngā kai waiata Māori. Kei a pēa te Melbourne te pūrongo e whai ake nei. Na Stan Walker rauka Jenny Blackmore te waiata kotahi no Aotearoa gaina rarangi o ngā tino waiata whātekau. Kai te tūranga tuarua a whaimuri iho i Pharrell. I tēnei marama, tērā te whai ana kamupene waiata. Irirangi o te motu me EPRA mā, te whakatīnana i nā waiata no te kāinga. Acting like you got somewhere to be. I piki ake te rahi o ngā kōpai no Aotearoa i hoko atu mā te whātekau ōrau i te rātau. Kātahi te tohu pai. He o e kaima he ake kona waiata Māori. Hei reua te whakatau pūtea kia ike tō kōpai tō waiata rānei ki ngā taumata tike e hia tia ana e ngā reo irirangi auraki. Ko Hemi tētahi o ngā kai waiata o Aria, nō rātau te waiata tuarua i roto tonu i te reo Māori, i eke ki te tūranga tuatahi. Ko heke iho te pūtea mā ngā kai waiata reo Māori. He oi kai te noho tonu a Nika Moa ki ngā taumata teitei, he pērā hoki mo Beni Tipene. I eke a manea ki te tūranga te kaumaono i te whakarewatanga o tā rātau kōpai, he oi ara nā wero mo te reo Māori i roto i te auraki. Ko tīmata te piki ake o ngā taumata whakatangitangi, ngā taumata kapo reo i roto i Aotearoa nei, ko ngai Māori anō tērā. Nō reira, me tīmata mai te ao whakapuaki waiata auraki, ngā mainstream radio stations, ki te ata te tiro ki ngā waiata whakaputaina e ngai Māori i roto i te reo Māori. Nō reira, ka ki te ake nā pēne maha no te kaina ki ngā pāpara kauta me ngā pō whakanahau i roto i ngā wikitata nei. Tērā hoki te whai a wētahi kura pēnei i tāmaki ki te whiti me tō rātau whakamaori i te waiata kapu hei whakaatu ki te hapori. Ko te tumanako a te rātau, he waiata Māori anō ka eke ki te paihihiri. Pēata Melbourne te karere.